कानी केजी तरामाथोय फारे सेक्यूरिटी फोर्स नगारांग सुरचानपुर डिस्ट्रिक्ट की बेहियांग PS ना कोनबा मफम अमदा हांगबा 7 एयर की चेक पोस्ट की मियोय हुं कानी किलो तरामाथोय 2 व्हीलर अनि अमसोंग मोबाइल फोन अनि का कोनना फारे हारे फारबसिंग सुरचानपुर की कानन बैंक दगी थांखन थोंग से कुंथ्राउमदोय मोरे वार्ड नंबर 9 दगी हौजिक सुरचानपुर की तुइबोंग द लैरिबा लिमिन एलास खोंगसाय अमसोंग सुरचानपुर की के निवांग फाइ दगी थांगजालत एलास लेट न्यू से कुंथ्रामाथोयन हारे गवर्नमेंट एम्प्लॉई सिंह अकनब खोंगजंग संगदौरे मणिपुर गवर्नमेंट के एम्प्लॉई अमसोंग पेंशनर सिंगी DA DR सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉई सिंग मानना पीगदबने हाइबा डिमांड तौतुना एम्प्लॉई अमदी पेंशनर सिंह डिस्ट्रिक्ट खुदिमक्ता खोंगजंग संगदौरे ताकियलदा लेबा मॉडल हायर सेकेंडरी स्कूल दा ओजा सिंगी ओइबा मिफम अमा पांगथोकलबा मतुंग पाउगी मिफम अमदा मणिपुर गवर्नमेंट सर्विसेज फेडरेशन की वाइस प्रेसिडेंट L सरतना मथकी वाफम असि फोंदोकलदुना माना हाई स्टेट एम्प्लॉई अमसोंग पेंशनर सिंगी DA अमदी DR से चादा 39 लेबदगी चादा हुंखक हेंगतनबा गवर्नर इन काउंसिल ना अयाबा पीखिबा सिमतिक चादे सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉई सिंगी DA DR असि चादा 58 यौख्रे लोइनाना युमथंगनरिबा स्टेट सिंग आसाम अमसोंग अरुणाचल प्रदेश की सु DA DR असि चादा 55 पीदी अदुबु मणिपुर की ओइनदी चादा 39 पिरंबदगी चादा अहुम हेंगतपा से एम्प्लॉई सिंगी अपामबगी मायोक्तने मसिना मरम ओइरगा एम्प्लॉई सिंगना ब्लैक बैच थेतुना थबक तौबगी खोंगजंग असे थासगी कुनगा तरेतगी चंगसेनबा हौरकपनि हायना सुफोंदोखे उकी की लांगसिना इपा इपुना सेमलंबा मणिपुर पुंतोय तोयबा नत्रबसु मई चटलबनि हायना प्रोफेसर नबकुमारना फोंदोख्रे इपा इपुसिंगना मणिपुर की कॉन्स्टिट्यूशन सेमबगा लोइनाना मिहुत खंदुदा नुंगसि चानाना हेमिनाबा मणिपुर अमा सेमगतपगी ममे कॉन्स्टिट्यूशन अदुदा यावरिबने अदुबु कुमजा 1949 दा मणिपुर की मर्जर एग्रीमेंट अदुगी मतुंगदगे हायरिबा ममे अदु कुमजा 1993 दगी काइख्रे कुमजा 2002 दा नागा खक्तगी इशू सागतपा हौरख्रे मसिदगी मई चटपदु खरा खरा हंजिलक्लबसु मानब खुनाय ओइना हिंगमिनबददे मिंगसेल दा मई चटपगुमना थोकले अदुगा हौजिकी कुकी गे लानसिना पुमतोय तोयबदि नत्रबसु मई चटहले हायना MU गी डीन ऑफ ह्यूमन एंड एनवायरमेंटल साइंस के प्रोफेसर ओइरंबा W नबकुमारना फोंदोख्रे वाफम असे नरांग अमोबा अमुको MSF PDM अमसुंग पोइरे लेमरोड मैरापाइबी अपुनबा मणिपुरना सिंदुना GM हॉल दा पांगथोखिबा नेशनल कन्वेंशन ऑफ मणिपुर मर्जर इशू 1993 अथोब मिथुंगलेन ओइरेदुना महाना फोंदोखिबने प्रोफेसर नबकुमारना मखाताना हाय अपुनबा मणिपुर गी खुनाइलोन अमा संगतपा होनरिङैदा मिंगसेल दा मई चटपगुमना नुंसिनादबगी मई चलकले मसिना अखोगी अपुनबगी सक्तम किया यामना सागतपा ngamgadage हायदुना खनबा मतम ओइरे वाफम असे थमोइदा फाउजबा नुंगाइतबदु हायबनी मियाम तिल्लबदी यानिंगबा यानिंगदबा लैगने हायके अदुबु फिबम असे कुपना खनरगा पुन्ना चटमिन्नबगी मयाइदा सेमबदी संगले मसिगी मथक्ता मितै हायबा खुनाइसि लमसत्ता थक्सी खासीदा यामना फजबा फुरुबने इथक थोंगबदा अमदि इखा थाबदा करंबा थक्सी खासी चटकने हायदुना लैजबा अमसुंग चेक्सिना चचबा खुनाइने नुपा नुपी ओइरबसु मखा थाबदा इबुंगोइबे माहायना ममिंग फावबदा हुलानदुना कौनादबा मितैने इंग्लिशतदी मथक थोंगबदा सार हायरगा लोइरे हायके पिक्चरबसु मितै खुनाइदे नाता चाउथोकसरिबने असिगुंबा चाउथोकना हिंजरपो मितै खुनाइना सोशल मीडियादा हुनरपसिना अपुनबगी सक्तमदा मिंगसेलदा मई चटपगुमना थोरकले यानिंगदबा फोंदोकपदा करिसु कायदे अदुबु फोंदोकलेबा वाफमदुना मथक थोंगबा अमदि मखा थाबा हायबा लैतना तुकुचबा हांगोइनिंगाय ओइबा किया सिजिनारक्वासि एखोइगी नाटकी दमक्ता चाउथोकसगदरा हायनसु हांखे मेटे एखोइगी माइदा अमुबा हामुक तैसिनबा नत्रा हायरदुना थवोंगसिंग असि यामना नुंगाइते अपुनबा मणिपुर सागतपदा लेबा मसखंग माइखंगनरिबा सिंगना सोशल मीडियादा अथिबा वाहाय सिजिनारक्वासि मेटे एखोइगी नाटकी चन्नबिरा हायनसु महाना फोंदोखे हौकिबा चाही अनि मखारोम असिदा आंगांसिंगदा मेंटल हेल्थ इशू असि यामना चावना थेंगनारे हायना प्रोजेक्ट कुमारना फोंदोख्रे मणिपुर हौकिबा चाही अनि मखाय असिदा आंगांसिंगी मेंटल हेल्थ के इशू असि यामना हेंगलक्तुना IDP आंगांग अनि यावना आंगांग मरि सुसाइड तौदुना लैखिद्रे हायना ngarang नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स अमसुंग मणिपुर कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स नि सिंदुना gaps and challenges in implementation of the child right legislation हायबसिदा स्टेट की थाकता क्लासिक रांडेदा पांगथोखिबा नोमगी ओइबा कॉन्फ्रेंस दा NCPCR की चेयरपर्सन कैसाम प्रतिकुमारना फोंदोख्रे थौरम अदुदा NCPCR की मेंबर सेक्रेटरी डॉक्टर संजीव शर्मा मणिपुर ह्यूमन राइट्स कमीशन की एक्टिंग चेयरपर्सन कांगजम खोगेंद्र अमदी NCPCR की मेंबर सेक्रेटरी रॉबर्ट सिंह खेत्रीमयम
na mathang setna presidium membersing oina saruk yaki thoram aduda kaisam Pratikuma na makata na haikibada angang singidamakta leiriba legislation sing maru oina JJ Act Oxo Act Right to Education na singba leiriba sing asi mapung phana implement tauna bohona bada leiriba khudong chandaba sing asi khanana na bagidamakta pangthokpa thoram amani haina phongdokhe mahana makata na haikibada mental health ki issue asi crisis tanate masi protection failure oibadagini mayum makai leiraktaba awar apa kya leirakpa sina oigani masi thingnaba mafang khudimakta chatlaga yengsenba ngamba center ama hangtokpa mathau tai masigi mental health issue asi yamna sang laikhigani maram aduna makhata na yengsinba yaba yengsinba darkar oi haina su mahana makhata na phongdokhe TNLA na Myanmar junta ga ceasefire khuyek pinakhre mogoke amasung moment handoke haigre haide China ki maikaidagi akanba pressure pirakliba Myanmar da leba TNLA Tang National Liberation Army na ngasi phongdorkhibada Myanmar junta ga makhoi ga ceasefire yanabagi khuyek pinakhre loinana Mandalay gi Mogoke amasung Northern San State ki Mongmit Town singdagi makhoi gi lanmi sing handoklage haiba wafam yana khre ceasefire gi agreement adu China gi Yunnan province da leba kunming da thasi kungatret amasung kungani panda pangthokhiba peace talk aduda khuyek pinakhibane TNLA gi maikaidagi makhata duna ceasefire ge agreement adu Myanmar da China ge akhanaba envoy oida leiriba Deng Zijunna mateng pangduna mahana thamlakpa condition sing aduna yanaba porakhibane yanaba sigi manungsanna Myanmar junta ge maikaidagi mogoke amasung mongmit nataba atopa TNLA na control tawba mafam singda air strike natraga attack sing amata zatharoi haba wafam yauri ngasidagi sanaba haukhiba ceasefire asigi mangoina na tha kya Myanmar junta ge maikaidagi San State ki awang tangba saruk sing amade Mandalay gi mafam singda makangdana air strike sathaduna lakhibane maduda misam kaya ama sibada natana civil infrastructure kaya amasu chauna aka atoi nangkhibane mafam aduda lairiba ungkhanabagi phibam sing adubu monitor tawriba military analyst samana phongdorakpada TNLA gi maikaidagi ceasefire gi yanaba porakhiba adu makhoida China na pirakpa akanba pressure amadi junta na satharakpa attack sing aduda mayok nabada watpa kaya leirakpadagi ni hairi junta gi maikaidagi attack sing adu TNLA na control tawba mafam sing adu khakta natana Myanmar National Democratic Alliance Army MNDAA amasung Kachin Independence Army KIA na control tawba mafam sing dasu attack torokpagi sang hanadagi ka hena hanthagadauri yanaba sina maram oiduna China ayaba yauduna Myanmar ga China ga lonaba mafam sing da junta gi maikaidagi attack sathabagi thabak thoram sing adu makha taba ngamloidauri bani haina phongdorakhre Muivah gi Manipur khongchat loiduna Dimapur da hankre India gi divide and conquer strategy dagi Naga miyamna cheksin gadabini haina TS Muivah na phongdokre chahi yankhai gi matungda chayol amagi khongchat ta pona pholamdam somdal da lakiba NSN GPRN gi ato kilon sarp thoingaleng Muivah Nagaland da amu hankre mahana hankhiba gi lambida Senapati district da hamjam da Naga miyamna achawba mifam ama pangthoktuna mahakpu taramna okre United Naga Council da senduna Naga People's Organization na yumbu oina pangthok kiba thauram aduda Naga gi manungda leiriba tribe phudimak ki miyo singna magi oiba nat ki fijet aiteng set chaduna thoingalen Muivah bu taramna oke Ukhur district somdal dagi thoingalen Muivah na sopar tongduna Senapati tamna ngarang ayuk satki mahakpu helipeta UNC NPO NWU tribe hohos amadi civil society kaya gi mihut singna taramna oke helipeta gi mifam pangthok kodoriba lambi paringi nagiata mahiroi amadi cultural troop singna leptuna mahakpu taramna oke Naga gi leiriba CSO khulgi sip singna TS Muivah da khudol pot pibada Kuki inpi Manipur Kuki inpi Sadar Hills ki mihut singna su Nagaland gi phirar paiduna asamba khudol tamkhibaga loinana thoramadu da saruk yakhe 2010 gi May 6 da Muivah na Manipur da lakna ba honarakhiba thorang adubu Manipur police na thengna ba honabada mauda laikhidaba mahiroi ani Neli Sakho amadi Dikho Losuho gi imung manungda asamba khudol tamduna ikai khunaba utke thoramadu da Muivah na mahaki puningi oiba wafam phongdokladuna hai ngasi Naga miyamna pulliba asi puwari da kawba leiraroi Naga haibasi mangloraba miyam nate Indo Naga gi political solution framework agreement da yumpham oiduna athuba matamda laklagane miyamna taibang mapuda khoiromjabaga loinana mateng pangbiyu nungsiba amadi ngakpibana aikhoi gi nation nahonana semgatgadabani haina phongdokhe Twingalen Muivah na Naga miyam da pigadaba warol adu deputy ato kilor sir BS atem na pangthoki mahaki warol adu da laioi khraba Naga lusingbo singbo ikai khumna bu utpaga loinana
ꯄꯤꯗꯨꯅ ꯃꯈꯣꯏꯅ ꯂꯧꯔꯝꯕ ꯊꯧꯗꯥꯡꯁꯤꯡ ꯁꯤꯡꯊꯥꯈꯤ꯫ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥ ꯑꯃꯗꯤ ꯃ꯭ꯌꯥꯟꯃꯥꯔ ꯃꯤꯂꯤꯇꯔꯤ ꯔꯨꯜꯅ ꯅꯥꯒꯥꯂꯦꯟꯗꯗ ꯆꯠꯊꯔꯤꯕ ꯑꯣꯠꯄ ꯅꯩꯕ ꯑꯃꯗꯤ ꯍ꯭ꯌꯨꯃꯦꯟ ꯔꯥꯏꯠ ꯚꯥꯏꯑꯣꯂꯦꯁꯟꯕꯨ ꯀꯟꯅ ꯌꯥꯅꯤꯡꯗꯕ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯂꯗꯨꯅ ꯃꯇꯝ ꯀꯌꯥꯒꯤ ꯃꯃꯥꯡꯗꯒꯤ ꯅꯥꯒꯥ ꯃꯤꯌꯥꯝꯕꯨ ꯑꯣꯠꯄ ꯅꯩꯕ, ꯅꯨꯄꯤꯁꯤꯡꯕꯨ ꯔꯦꯞ ꯇꯧꯕ ꯑꯃꯗꯤ ꯍꯥꯠꯇꯣꯛꯄꯤꯕꯒꯤ ꯊꯕꯛ ꯆꯠꯊꯗꯨꯅ ꯂꯥꯛꯂꯤ꯫ ꯅꯥꯒꯥꯒꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯄꯣꯂꯤꯇꯤꯀꯦꯜ ꯏꯁꯨ ꯑꯁꯤ ꯇꯣꯞ ꯇꯣꯞꯄ ꯏꯁꯨ ꯑꯃꯅꯤ꯫ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥ ꯑꯃꯗꯤ ꯃ꯭ꯌꯥꯟꯃꯥꯔꯒꯤ ꯏꯟꯇꯔꯅꯦꯜ ꯏꯁꯨ ꯅꯠꯇꯦ꯫ 2015ꯒꯤ ꯑꯥꯒꯁ꯭ꯠ 3ꯗ ꯈꯨꯌꯦꯛ ꯄꯤꯅꯈꯤꯕ ꯐ꯭ꯔꯦꯝꯋꯥꯔꯛ ꯑꯦꯒ꯭ꯔꯤꯃꯦꯟꯠ ꯑꯃꯗꯤ 2002ꯒꯤ ꯖꯨꯂꯥꯏ 11ꯒꯤ ꯑꯦꯝꯁꯇꯔꯗꯥꯝ ꯖꯣꯏꯟꯠ ꯀꯝꯃ꯭ꯌꯨꯅꯤꯛꯀ ꯃꯁꯛ ꯈꯪꯈ꯭ꯔꯕ ꯅꯥꯒꯥꯒꯤ ꯃꯅꯤꯡꯇꯝꯕ ꯅꯦꯁꯅꯦꯜ ꯐ꯭ꯂꯦꯒ ꯑꯃꯗꯤ ꯏꯟꯁꯇꯤꯇ꯭ꯌꯨꯁꯟ ꯊꯨꯒꯥꯏꯅꯕ ꯑꯃꯗꯤ ꯊꯑꯣꯏ ꯎꯁꯤꯠꯇꯕ ꯅꯥꯒꯥꯁꯤꯡꯕꯨ ꯅꯥꯒꯥꯒꯤ ꯂꯥꯟꯖꯪ ꯑꯁꯤꯗ ꯃꯤꯆꯦꯜꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯂꯧꯒꯅꯤ꯫ ꯈꯨꯠꯁꯦꯝꯒꯤ ꯉꯝꯈꯩꯅ ꯇꯣꯉꯥꯟ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯈꯥꯏꯗꯣꯛꯇꯨꯅ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯅꯥꯒꯥꯁꯤꯡ ꯑꯃꯠꯇ ꯑꯣꯏꯅ ꯄꯨꯟꯁꯤꯟꯅꯕꯒꯤ ꯃꯇꯝ ꯌꯧꯔꯦ꯫ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯗꯤꯚꯥꯏꯗ ꯑꯦꯟꯗ ꯀꯟꯀꯔ ꯁ꯭ꯇꯔꯦꯇꯦꯖꯤꯗꯒꯤ ꯆꯦꯛꯁꯤꯟꯃꯤꯟꯅꯁꯤ꯫ NSNIMꯅ ꯅꯥꯒꯥꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯤꯟꯁꯤꯄꯜ ꯑꯣꯏꯔꯤꯕ ꯅꯥꯒꯥ ꯅꯦꯁꯅꯦꯜ ꯐ꯭ꯂꯦꯒ ꯑꯃꯗꯤ ꯀꯟꯁꯇꯤꯇ꯭ꯌꯨꯁꯟꯗ ꯀꯩꯗꯧꯅꯨꯡꯗ ꯅꯦꯒꯣꯁꯤꯌꯦꯠ ꯇꯧꯔꯣꯏ ꯍꯥꯏꯅꯁꯨ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯈꯤ꯫